Haydi. Assalamu alaikum, hurmatlı alay rayonunun işgirleri, bagmanları. Bir mezgilde sizlerge bir söz verdim ile şu pomidordu yegünün yollarını görsetip berendim. Buna sizler men oşol o adamda kırgınça yüz görüşkönme min marta Allah Teala'ga razı olup sizler men yüz görüşkönme daha yavay konup duram. Bugün ben deyime bizden alaydı Dankın çıkargan jasnaka jigitibizden biri Kanat Şaripbekov gelipdir. Oşol ekөөbüz sizlerge pomidordu kantip egiş kerek uşul jönde көрсөтүп bermekçibiz. Anda көңүл bölüp угуп туруңуздар. Мына менин колумда стаканчикке егилген көчөт турат. Мына көрдүңүздөр. Мына. Ушул көчөттү кандай егиш керек? Бул ошол стаканчиктегini алып 3 minutага suga salıp koyuyorsunuz. 3 minutta suga salıp koyuyorsunuz. Sargandan keyin jerinizdi jaşnakay özünüzdün atayın tepkalarınız boluş gerek. Men bu ушундай jaşnakay tepkam var. Köp jıl boldu paylanıp kelem. Alasız. Çıgarasız. Şu toprağı menen egesiz. Toprağı menen egesiz. Bunu çunkurça kılıp durup yegesiz. Emine sebepten çunkurça kılavuz, birazdan keyin sizlerge düşündürme berem al jönünden. Su kuyabız, su kuyabız. Kana çakmıraklığın su kuyganda dağı su kuygan yolu var. Sunu ösümdükte tosup durup, da kılıp koyasız. Ösümdükke karama karşı su koyasız. Siz kuygan su tamırını cep ketmesin. Примерно birinci kuyganda 1 litre su koyduk. Bu sizler menen biz stakançıktaki köçötte ektik. Alemi siz pazardan alıp kelip egetirgan bolsoňuz, men geçe ektim ile oşonu kara yegişke toora kelip atat. Aşıkça butaklarını alıp salasız. 1, 2, 3 butak alınıptır bunun. Anan yegilgen tamırdan karanız 2 santimetr koşa gömülüş gerek. Neke? 2 santimetr koşa gömülüş gerek. Dağı çunkurça kıldık. Neke? Çunkurça kıldık. Ne gördünüzler? Nal dağı tırat. Buldan dağı 1, 2, 3 butağı alınıptır. Ne sebepten butağını alıp koyuyoruz? Antkende bu ösümdük ösüp özünde candangıça dağı 10-12 gün vakt getet. Eğer de sizde dağı 2-3 butağı aşıkça butak bolsa al butaklardığa alardı dağı jem berip anı bakıça 20 günge çeyin vakt ketip kalışı mümkün, öspe kalışı mümkün. Onduktan siz aşıkça butaklarda alıp salganınız oň. Tezirek amalga girer. Bunu dağı ve 2 santimetr koyup atayın çukur jerge çukur kılıp ektik. Azdır su koyabız buga. Dağı su kuyganda kolunuzdu tosup tamırını getmesin. Jep olmasın karama karşı koyup karama karşı kılıp koyasız. Bayağı biz aytkan 1 litre suyunu koyduk. Hurmatlı işgirler, hurmatlı bagmanlar, dekanlar, ne sebepten biz çukur kılıp ektik. Siz egip turulur jöke su koyuverseniz bolot, eң jakşı bolat, aябай jakşı metod. Birok alay jerge tündösü hazır suyun temperatur kechkirinki temperatura 10 gradustan daygana bolup atat. Demek bu ösümdük öskönüne bu tez tasirini tigizet. Eğer de siz su koyuverseniz
arıktın bardığı, göktün bardığı su болады дағы қайра жерге сіңірсе bir топ уақыт өтеді. Бұнда болса ушул эле жер болады дағы, бұл жерлер ысык болады дағы, баягы өсүмдүктүн өсүшүнө тез жардам берет. Ошондуктан мен сиздерге сразу суу койбой, bir жума ташып жылуураак суу куюп турсаңардарга кеңеш берер элем. Эми ушул эки көчөттүн, эгилген көчөттүн аралыгы канча болуш керек? Меники 70 сантиметр. 70 сантиметр. Анткени менин уруктарым 1,5-2 метрге чейин бийик болот. Ошондуктан бул густой болуп өсөт дагы, ошондуктан 70 сантиметр коям. Бул жагы дагы 70 сантиметр. Эгерде сиз 1 метрлик помидор дексеңиз, аралыгын 50 сантиметр койсоңуз болот. Эми ушул биздин көбүнчө ушу Алай районунда көчөттөр деккендеги биздин эң каталыгыбыз көчөттү биз үстүнө эгип жүрөбүз да, мал жерге. Жок, сиз көчөттү суу келген арыкка эле эгиңиз. Мынекей. Суу койгонуңузда келсин. Бул жөөктү эмнеге кылдыңыз? Чтоб суу бири-бирине ташып кетпеш үчүн эле турат бул жөөк. Мунун үстүнө эгиштин кажети жок. Эгип алып, анан кийин эшек менен суу ташып кыйналып жүрбөң. Эксеңиз эле суу келсин, эң жакшысы. Көп жылдардан бери ушул районго мен киргизем, элге айтып, ким мага келсе ушуну көргөзүп жүрөм. Ушу бир жакшы метод деп эсептейм. Мен жөөктү күздө даярдап алам. Же болбосо жазга мал даярдап алам. Мынекей. Өтө мындай бийик жөөк алып, ортолугуна, мына ортолукка мындан дагы 40-50 сантиметр аттын кыгын таштайм. Көрдүңүздөрбү? Мынекей. 40-50 сантиметр аттын кыгын таштайм. Эмне себептен? Биринчиден, эртең көчөттөр өзүнө келип, 2 жумадан кийин суу койгонуңузда шербет суу деген болчу илгери. Шербет суу болот. Суу азык болуп келет. Экинчиден, мына азыр мен бул жерди кармап турам, мына аттын кыгы бул жерге караганда өзүнүн жылуу экенин сездирип атат. Демек аттын кыгы эртең ысыйт. Isып, өсүмдүктүн өсүшүнө чоң шарт түзөт. Бул аябай жакшы метод. Үчүнчү функциясы, кызматы, кээ бир болгарскийге окшогон өсүмдүктөр мындай чирибейле ушуга деле тамырын таткан учурлар бар экен. Капуста, болгарскийлер ушу бойдон эле болуп азык болуп бере алат экен. Анын өсүшүнө ошол болгарскийдин бир күздө дагы Кудай буйрса сиздерге көрсөтөрмүн. Менин ушу болгарскийлерим 700 граммдык сары ушундай болгарскийлер болот. Демек ушул жардамы чоң деп болгонун сездим. Бул үчүнчү функциясы болду. Ал эми төртүнчү функциясы жайы менен жатат, суу ичет, кышы менен жатат. Эмдиги жылкыга ушул жылкынын кыгы капкара топуракка айланып жериңизди аябай семиртип коет. Бул ушул мен муну Тувадан көрүп келгенмин. Тувинская АСР деген болчу илгери. Ошол жактан көрүп келип ушунгө чейин пайдаланып келем. Эгерде кимде ким жага турган болсо пайдаланыңыздар. Макулбу? Анан ушу көчөт эккенде кээ бир көчөттөр тарынып жатып алышат. Канат артында бар экен. Мына бул жерде бар. Башта бер. Мына көчөт тарынып жатып алды. Эми эмне себептен тарынып жатып алды? Бир нече факторлор болушу мүмкүн, оорулуу болушу мүмкүн. Бирок муну ойготсо болот. Эмне кылып? Үйдөгү кадимки эле өзүңүз пайдаланып жүргөн көң. Мынакей. Көңдү эле алып келип туруп коесуз. Мына. Коюп коесуз мынакей. Эми бул жагына суу куя бересиз. Эртең күн ысыганда бул дагы ысыйт дагы өсүмдүктүн өсүшүнө
Bir egerde o soğuktan orugan bolsa ısıtıp bu göң dağı ısıtdağı pomidordu dağı ısıtıp өсімдіктің өніп кетішіне чоң өбілгі болады. Ушул да bir немаловажный фактор, еске алып қойсаңыздар. Еме жана көчөткө суу куйдук. Еме канча жолу суу куюлат деген дагы суроо болот. Siz gününe 1 litrden su, ар бир куйганыңызда жете 1 litrге жакын судан көчөттүн өсүп кетишине өсүшүнө карап gününe 7-8 жолдон суу куюп турушуңуз керек. Эртең менен бир куюп, кечкирин бир куйбайсыз. 7-8 жолу куюп турушуңуз керек. Дагы бир ыкма ошол көчөттү егип атканда азыркыдай салкын учурда егиңиз. Salkın uçurdu yiyiniz. Sizin köçötünüz bazardan alıp gelgen köçötünüz suda turup dursun. Oşa sudan alıp durvanan yiyiniz. Antkeni eğer de 5 minut ile köçötünde koya koysanız köçöt çolup gider. Kayra özüne geliş için oşol köçöt özüne geliş için 1 sutka vakit gider. Demek siz daha 1 sutka artka getip kalar. Oşonduktan köçöttü suyun içinden alıp durun, egip durun. Dağı bir ayta turgan nerse, bizden Alay rayonunda köçet jaz mezgilinde hiç kanday darmak berbeysizdir da. Oşodan göbü eme olup kalat. Жақсы өсе албай қиналып, құрт құмырсқалар талап ошондой кылат. Siz kadimkile tayfunda alasınız, kartoşka kurttu alasınız. Daha bir 10 günün içinde bir karış kötürülüp kalat. Oşonu ekesi slabı kılasınız. Допустим aytaylı 10 litrege çılasanız, oşondan yarım litre alın dağı yarım litre koşup durup, ekesi slabı kılıp durup çaçıp koyuyorsunuz. Bir güldögüçü 2 жолу чачып койгонго үлгүрүң. Болду, андан кийин сизге эч кандай оору болбойт. Негизинен айта турган сөзүм ушул болчу. Мына сиздер менен жүз көрүшүп, мен Алайда кантип метод менен эгем сиздерге айтып алдым. Эгерде дагы бир түшүнбөгөн суроолор болсо, менин телефондорум бардыгыңыздарда бар. Кайсы мезгилде болсо деле zona kılıp sıra durunuz. Kaçan zona kullanız. Saat 1'den 6'a çayın zona kullanmak için oktava var. Kalkan mezgilde, kaç mezgilde zona kursanız ben sizlere cevap verin getirmem. Şimdi özünüzler egip alsanızlar ekologiyalıktan taza, hiç kanday kimikatı yok produksiyanı. Nevrelerinizde, özünüzde kışka жасап алган салаттарыңыздар ардайым жакшынакай болот дагы сиздин ден соолугуңузга чоң жардам берет деп ойлойм. Чоң рахмат, жалаң жакшылыктарда жолугушайлы. Ушундай кыйналып кысталып эккен көчөттөрүңүз чоң түшүм берсин. Чоң рахмат сиздерге.